Na 23. januari 1862. godina umrel Dimitar Miladinov, golem borec protiv grčkoto duhovenstvo, a za narodni prava i naroden makedonski jazik vučilišteto. Roden je Vostruga 1810. godina. Dimitar Miladinov i njegovi pomlad brat Konstantin, koji se istaknula su retka poetska darba, mnogo brzo je shvatile važnosta na narodnoto tvoreštvo i zato pristapile konsobiranje na narodnite umotvorbi, pesni, prikazni, narodni običaji i drugo. Kako rezultat na golemoto angažiranje v osobiranje to na narodnoto tvoreštvo, 20. braća Dimitar Konstantin vo 1861. godina so pomoćna hrvatski biskup Josip Štrosmajer vo Zagreb go izdale poznatio zbornik na narodni pesni od Miladinovci. Ovo je zbornik na narodni pesni od Miladinovci izvršil silno vlijanije vrspodosnežnite generaciji za razvivanje na narodnoto tvoreštvo i za razvivanje na svestaka i narodot za negovata samobitnost i nacionalnata posebnost. Isplašeno od ova vlijanije, grčkoto duhovenstvo go naklevetilo Dimitar pred turskite vlasti kako buntovnik koji podgotuva zagovor, poradi što to je bil zatvoren vo Carigradski od zatvor, kada što zajedno sa svoj brat Konstantin koji je otišao su namera da go spasi i to je bil zatvoren i vo 1862. godina dvajcata umrele. Nivno to delo, iako su isti maki kako i nivnite, go produžile sledbenicite kako što bile Gligor Prličev, Rajko Žinzifov i Kuzman Šapkarev i mnogo drugi. Ova sega je mnogo poznata gletkavo poveke delovi od sveta od kada što se obraćajnite nesreki se problem, no 1957. balonite za proverka na prisustvoto na alkohol kaj vozačite, beja sosema novo oružjevo borbata protiv pijanite vozači. Vo Evropa, balonite za prv pad be isprobani vo Švedska, kada što vladate imaše prezemeno kampanja socijal da gi namali ne strekite na patištata. Na 23. januari 1959. godina počina jedan od najgolemite šoumeni na kinematografijata na site vremenja, legendarni od Cecil Blount DeMille, pročujen po toa što je prenese na film Biblijata, što snimi epski dela kako što se 10. zapovedi, Samson i Dalila i Kralot nad Kralevite. To je umrevo Hollywood, kada što gi sozdave svojte filmovi i kada što stana pročujen. Winston Leonard Spencer Churchill, britanski političar, državnik i pisatelj. Kako oficer se boreše vo kolonijite Indija i Sudan, mnogo godini beše minister na razni ministerstva, prv lord na admiralitetot, beše ideolog i organizator na intervencijata u 1918. godina protiv Sovjetska Rusija. Po dođanjetu na Hitler na vlast u Germanija, to je vodeše borba protiv njega. Na 10. maj 1940. godina stana predsjedateljna vladata, za vremena vojnata su robotuvaše tesno so Roosevelt i so Stalin. Vo maj 1943. godina preku vojnata misija uspostavi vrska so vrhovnio štabna Narodno-osloboditeljnata vojska na Jugoslavija, a vo avgust 1944. godina vo Kazerta vodeše politički razgovori so predsjedateljo Tito. Za vremena Vtorata svjetska vojna, Churchill učestvuvaše na site konferenciji na sojuznicite vo Casablanca, Quebec, Teheran, Moskva, Jalta i Takanatamo. Umre na 24. januari 1965. godina. Na 25. januari 1929. godina vo Sofiji je umrel Vasil Glavinov, prvi od propagator na socijalističkih ideji vo Makedonija. Roden je vo Veles 1869. godina,
Učel v učilišteto na Jordan Konstantinov džinot. Potom go izučuval drvodelski od zanajet, za da može pobrzo da počne da zaработува за одржување на сиромашниот живот. Поради тешките услови за живот, во 1887 година заминал на печалба во Софија. Во таквите тешки услови на живот и експлоатација на својот народ, Главинов не сакал да остане една од безимените алки на македонската емиграција во Бугарија. Во Бугарија како печалбар ги пригарнал социјалистичките идеи и влегол во редовите на работничкото движење. Во социјалистичките идеи ја гледал утрешнината на својот народ, патот за неговото политичко и социјално ослободување. Меѓутоа, Васил Главинов не се задоволил само со ширењето на просветата и социјалистичките идеи меѓу македонската емиграција, туку по формирањето на Бугарската социјалдемократска партија 1893 година, тој се ангажирал и пристапил кон основање одделна македонска работничка социјалдемократска група, што представува прв обид кон создавање самостојно македонско социјалистичко движење. Но таа иницијатива на Главинов била негативно пречекана од редовите на Бугарската социјалдемократска партија и била оценета како сепаратистичка, а самиот Главинов како сепаратист. Но и покрај тоа, Главинов не се откажал до крај од својата намера и ако се откажал од организационото вообличување на македонската социјалистичка група, тој го зачувал незиното основно јадро во кое влегувале Васил Главинов, Веле Марков, Димитар Мисарчиев, Стојан Стојанов, Шуле и Никола Раздолов. За пропагирање на своите идеи, социјалистичката група на Васил Главинов го издава вестникот Револуција, во чиј прв број ја изнесла својата програма, а мотото на групата било «Ослободувањето на Македонија е дело на самите македонци». Само измачениот и угнетениот македонец што ја почувствувал сета тежина и неподносливата грубост на османлискиот вандализам, само тој е компетентен да го побара својот лек. Во 1894 година Главинов социјалистичките идеи ги пренесол и на почвата на својата земја. Тој во својот роден град Велес оформил читалиште, кое всушност представува прво просветно работничко друштво во Македонија. Во 1908 година, по уриетските настани во Турција, Главинов се вратил во Македонија, каде што се ангажирал околу основање синдикати и социјалдемократски организации. Го издава и вестникот Работническа искра. На првата Балканска социјалистичка конференција од 1910 година одржана во Белград, Васил Главинов е делегат од Македонија. Во 1910 и 1911 година престојува во Солун, каде што меѓу другото ја раководи Интернационалната социјалистичка книжарница, центар за ширење на социјалистичката литература во Македонија. По Балканските војни и Првата светска војна живее во Софија, каде што умрел во 1929 година. 25.1.1942 година. Во овие денови на студената 42 година, Врховниот штаб и Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, на чело со Тито, по борбите од втората непријателска офанзива пристигнуваат во Фоча. Фочанскиот период за народно-ослободителното движење е многу важен, пред се поради тоа што на военото и политичкото раководство му се дало можност по тешките борби од првата и втората непријателска офанзива да ги одмори борците, да спроведе реорганизација на некои единици и да формира нови, како што е формирањето на втората пролетерска бригада на 1. март 1942 година во Чајниче. Посебно е важно што во овој период Врховниот штаб издал голем број акти, упатства и прогласи со кои се објаснува значењето на народно-ослободителното движење и борбата што ја водат партизанските сили против окупаторите наспроти предавството на четниците, усташите и другите предавници. Фочанскиот период е значаен и по издавањето на фочанските прописи подготвени од Моша Пијаде. Тоа се всушност два документа, заседачите и устройството на народно-ослободителните одбори и објаснувањето и упатството за работата на народно-ослободителните одбори во ослободените краишта. Овие документи се всушност првите пишани прописи донесени во текот на војната за основањето, организацијата и работата на народно-ослободителните одбори како органи на народната власт донесени од Врховниот штаб, кои требало да се применуваат низ целата земја на слободните територии.
Ovije propisi se prvi te zakonodavni akti od ustavna priroda za Nova Jugoslavija, to znači deka revolucijata sama gi pišuvala novite zakoni. Na 25. januari 1971. godina Idi Amin, nekogašen vojen narednik, prezede vlasta v Uganda, dodeka predsedatelj od Milton Obote beše vo stranstvo. Vladenje to na Idi Amin traješe 8 godini i vo toa vreme tojevo zemljata sozdade terorističko-policijski režim na gonenje na sve što je progresivno. To je beše soboren 1979. godina po nekoliko mesečnata građanska vojna među njegovata vojska i objedinetite patriotski sili koja ima i pomošta na tanzanijskite jedinici. Vo izborite što be organizirani vo Uganda 1980. godina za predsjedatelj beše izbran soboren od Obote. Na 26. januari 1946. godina vo Skopje izlaze od pečat prvata gramatika na makedonski jazik od Krume Kepeski. Gramatikata imaše golemo istorijsko značenje, pred se poradi toa što ta posluži kako osnovno pomagalo vo izučuvanje to na pravilniji od literaturen jazik vo nastavata po makedonski jazik i literatura. Prvata gramatika predstavuvaše prv čekor vo oslobodena Makedonija, naučno da se postavat osnovite na pravilno to izučuvanje na makedonski od jazik. Ta gramatika predstavuva početna faza na prestojnji od razvoj na makedonski od jazik, koji po osloboduvanje to na zemljata imaše možnost slobodno da se razviva, da se oformuva i da se usovršuva. I po 10 godine od oddelovanja to na Indije i Pakistan, dve te zemlje beja se uštevo krvavi konfrontaciji koje odnesu a i ljadnici životi. Na 26. januari 1957. godina vo Delhi izbuvna masovni demonstraciji protiv provokativnite akcije od strana na Pakistan vo teritorijata Kašmir. Vo Kašmir vriješe ušte od 1947. i to beše pričina za vojna među Indija i Pakistan. Vo Belgrad od 27. do 29. januari 1958. godina je održan 6. od kongresna Narodnata mladina na Jugoslavija. Na kongres od osnovna tema na rasprava beše ulogati zadačite nenarodnata mladina vo sistem odnoštestveното samoupravuvanje. Kongres od izvrši dlabuka analiza na izminati od patna revolucionernata aktivnost mladinata, vo tekotna narodno-osloboditelnata vojna i revolucijata i vo povojnati izgradba na zemljata. Kongres od gina beleža narednite zadači na mladite luge vo opštestveno-politički od sistema zemljata, kako i vključuvanje to na mladinata vo samoupravnite organi vo rabotnite organizaciji. Posebno na kongresu te pozdravena inicijativata na drugaro Tito za obnova na rabotnite akcije za što je donesena posebna odluka. Celata mladina na Jugoslavija sa oduševuvanja prihvati ova odluka so što mladinata uštednaš se vključi vo socijalistička te izgradba na svoja tatkovina. Nesretja go pogodi amerikanski ocelenski brod Apollo uštednoš na 27. januari 1967. Zagina i trojca neiskusni astronauti Virgil Grissom, Edward White i Roger Chaffee. Site trojca zagina koga kapsulata koja je podgotuva za vselenski let najedneš se zapali. Ti je bea prvi i jedinstveni što zagina za vremena Apollo letovite, koji 2 godini podocna gi spuštija astronautite na mesečinata. Novo naimenovani od predsjedatelj na Sjedinjenih amerikanskih državi John Kennedy, snimen za prv pa su dvajca njegovi sorabotnici Dean Rusk i Robert McNamara. Na 28. januari 1961. Tokmu po 8 dena od njegovoto naznačuvanje, Kennedy održe konferencije za pečat od koja se prenesuvaše preko televizijata. To beše početok na njegovoto predsjedateljstvo, koje traješe kratko i završi tragično, tokmu po 34 meseci. Na 28. januari 1975. Tajland se najde so nova vlada po prvi to opšti izbori po 6 godini i mnogogodišnji vojni zakoni.
Po izborite vo koji glasa samo 35% od izbiračite, nemaše partija so jasno mnozinstvo. Liderotna najgolemata partija Kirkit Premoj započne da formira vlada. Mu treba 2 mjeseca za da je formira i traješe 1976. koga uštetnaš vojskata ja prezede kontrolata nad zemljata. Na denešen den, pred 408 godini, vo 1573. godina, bo Hrvatsko Zagorje ne može iki da go podnesuvat feudalno tugnetuvanje, selanite predvodeni od Matija Gubec i Ilija Gregorić se dignale na vostanije. Vostanije to na hrvatskite Zagorci naskoro se proširilo i vo sosedna Slovenija na čelo so Pavle Šper. Vostanici to dvete vostaničke mesta imale namera da se povrzati, da se sojedinati taka zajednički da go osvoje Zagreb i vonego da formirat nova vlada i država. Međutim, ovije nameri na vostanicite gi doznale feudalcite, koji se združile među sebe i za kuso vreme go zadušile vostanije, to i započnale drakonski odmazdi vrs vostanicite, sečenje race, uši, nabivanje na kolje. Vodač od na vostanicite Matija Gubec bil ubije na najcverski i ponižuvački način, na Markovijot poštatvo Zagreb. 29. januari 1961. jeden redok film od kineski odel na Tibet. Ovo je podračjeto Moču Kung. Stotici tibetski selani bea povikani na sostanok na koji jedan kineski funkcioner im izdade dokument za sobstvenost na novozdobijenata zemlja, konfiskuvana od zemljoposjednicite koji porano ki vrabotuvale selanite. Za Tibetancite sobstvenost na zemlje znači najgolem podarok što uopšte možele da go dobijat i tije se česteja za nenadejni od presvrti nimata golema sreća. Studentite izlegua na ulicite na Bejrut na 29. januari 1971. I ljadnici mladi luge od učilištati i univerzitetite demonstrirani s libanski od glaven grad barajki izmeni v obrazovni od sistem. Tije demonstrira pred sedištetu na premijer od Salim, koji naredi temeljna revizija na učilišnata programa. Ova verojatno beja najskapite od padoci vo svetot. Vo Davis, vozdušna baza vo Arizona, v 1964. Ovi rabotnici gi iskršija site stari mlazni bombarderi za da dobijat aluminijum. Koga beše nov, eden od ovi avioni čineše nad $2 miliona, no i pokraj toa i tije imat svoj vek.